Wahisemo neza wewe ureba Minembwe TV. Uyu ni umwanya makuru ariko mbere yaho ndorezwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu kanya. General Makenga yavuze impamvu Tshisekedi avuga ko ari ibipopi bikoreshwa n'u Rwanda. Salongo yagizwe itegeko mu mujyi wa Kinshasa. Amasosiyete yacukuraga amabuye y'agaciro muri Warikayi yatangiye guhunga. Amerika igiye guha Ukraine ibisasu bivuguruye birasa mu birometero 161. Aya n'ayandi ni mu kanya gato tuje kure. Reka tukubitsa kandi ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Facebook, X, TikTok, hose ni Minembwe TV. Ikaze n'amakuru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. General Sultan Makenga yavuze impamvu Tshisekedi avuga ko ari ibipopi bikoreshwa n'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 General Sultan Makenga yagaragaje ko President Felix Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo yitirira u Rwanda ibibazo z'umutwe wa M23 aruhora no kuba rugerageza kugaragariza isi impamvu M23 irwana. Tshisekedi inshuro nyinshi yakunze kugaragaza ko M23 itabaho ahubwo abitwa ko bayigize ari umutwe ukoreshwa n'u Rwanda, avuga ko rwateye igihugu cye kugira ngo rubone ko rusahura amabuye y'agaciro. General Sultan Makenga mu kiganiro yahaye umushakashatsi Alain Destex wabaye senateri mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 1995 kugeza muri 2011 n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MSF Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka, yavuze ko ibivugwa na President Felix Tshisekedi ari ugushaka impamvu ku Rwanda. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka uwo bugira impamvu y'ibibazo rwateje cyangwa se ibyarunaniye gukemura. Abanyarwanda baratwumva ndetse bagasobanura isi ikibazo cyacu n'abaturanyi bacu bakaba n'abavandimwe bacu. Ikindi kimwe natwe nabo bamaze igihe babangamiwe na FDLR. General Sultan Makenga yazemo ko usibye u Rwanda ruvugira M23 rumaze igihe kirekire rucumbiki amagana y'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo zifuza gutahuka. Abajwe n'imba Tshisekedi yari afite ko umugambi wo gutera u Rwanda, Makenga yavuze ko uwe ubwiwe yabyitangaje. Yunzemo ati zongeye kandi ingabo ndetse n'intwaro yari yazanye muri Goma ndetse n'ubufatanye yari afitanye n'ingabo zo mu karere by'umwihariko izo mu Burundi ku bwanje biragaragara. Reka amakuru yacu tuyakomereje mu mujyi wa Kinshasa. Salongo yagizwe itegeko mu mujyi wa Kinshasa. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku minsi 12 ukwezi kwa gatatu, Minisitiri w'ibidukikije gusukura no gutaka umujyi wa Kinshasa yemeje ko ibikorwa bya Salongo byabaye itegeko buri pocho guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 5 mu mugwa mukuru wa Republika Demokarasi ya Kongo ariwo Kinshasa. Iki cyemezo kigamije gusukura umujyi wa Kinshasa no gukuramo ubucafu bwangiriza ibidukikije kizatangira gukurikizwa n'iposho ritaha ku minsi 22 y'ukwezi kwa gatatu nk'uko bitangazwa na 77.cd. Minisiteri irashaka uruhare rw'abashinzwe ubukungu, amatorero n'inzego za leta kugira uruhare mwishigwa mu bikorwa by'igikorwa. Bivuga ko kiri mu cyemezo cya Guverineri Daniel Bumba cyagaragaye muri gahunda ye yise Kinshasa Ezo Bomba. Ibi bikorwa bije bikurikiye ibyatangijwe na Twigwaneho muri santere ya Madego nyuma yo kuyikuramo ingabo za leta. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri Warikari. Amasosiyete yacukuraga amabuye y'agaciro muri Warikari yatangiye guhunga gahoro gahoro nyuma yaho inyeshamba za M23 zikomeje kwinjira muri Warikari buke. Ikigo cha Alfine Busy Mining cyacukuraga amabuye y'agaciro cyahagaritse ibikorwa byacu kandi kimura abakozi bacu. Itangazo ryacu riragira riti turabamenyesha ko kubera impamvu zikomeza umutekano ibikorwa byose kuri iki kirombe birahagarikwa guhera kuri aka gatanu kugeza igihe hazatangwa amabwiriza masha. Kino kigo kivuga ko iki cyemezo cyafashwe bisabwe n'abahagarariye abakozi bacu nyuma yo gusuzuma neza ingaruka zishobora guhungabanya umutekano w'abakozi bacu, abakiriya bacu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu. Umutekano wa buri wese nico dushira imbere. Kugira ngo ibyo bishoboke tuzakomeza kwimura abakozi bacu. Usibye abakozi bacu bazakomeza gutanga serivisi nk'iya z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, umutekano, bwubatsi, ibitaro ndetse na logo nk'uko itangazo rya Alpha Busy Mining ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo ku minsi 14 y'ukwezi kwa gatatu risoza bivuga. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri inkuru ivuga ngo abana barenga 400 baba barinjijwe mu gisirikare muri Republika Demokarasi ya Kongo. Umuryango wita ko bana Save the Children mu itangazo ryawo wavuze ko abana barenga 400 bo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo binjijwe mu gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro mu kwezi kwa kwanza no kwa kabiri uyu mwaka wa 2025. Harimo abari bafite imyaka 14 bakuwe mu masomo, abandi bakuwe mu barabara bahita bashirwa mu mirwano. Umuryango Save the Children
CIRDLN n'abafatanyabikorwa bawo bakora ivyo kurengera abana mu ntara Kivu ya ruguru no muri Kivu y'Epfo bagaragaje uburyo abana 400 baheruka gushirwa mu mitwe yitwaje intwaro, ni ukuvuga ngo mu mezi abiri abanza y'uyu mwaka ubwo urugomo rwafataga indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko abana bakugwaga mu miryango yabo bakajanwa mu bihuru guhabwa imyitozo yo gukoresha intwaro batabishaka. Umuryango Save the Children uvuga ko gushira abana mu migwano irimo intwaro no kubashimuta ari ukurengera bikomeye kwitegeko mpuzamahanga rirengera kiremwa muntu kandi bishobora kuba icyaha cy'intambara. Uyu muryango kandi uvuga ko ibintu nk'ibyo bishira abana mu rugomo rukabije kandi batera ibikomere biremereye by'igihe kirekire haba ku mubiri ndetse no ku mutwe. Umuryango Save the Children uvuga ko Kongo yateye intambwe muri iyi myaka ishize mu bijanye no gukemura ikibazo cyo kwinjiza abana mu migwano, harimo kwemeza gahunda y'ibikorwa z'umwaka wa 2012 no gushiraho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ryazo. Cyakora uyu muryango uvuga ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo abana barindwe ihohoterwa iyo ari yo yose, ugasaba guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo gukorera hamwe no gukemura umuzi w'ibikorwa byo guhohotera no guharanira kurinda abana ikibi cyose. Uyu muryango watangiye gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 1994 kuri ubu ukaba ukorana n'abafatanyabikorwa 13 baho ndetse nabo ku rwego mpuzamahanga hamwe n'inzego za leta mu kugeza ku bana ibyo bakeneye mu bijanye n'ubuzima, imirire, amazi n'ibijanye n'isuku, kurengera abana no kubafasha hamwe n'imiryango yabo mu bijanye n'uburezi kuko tubikesha Save the Children. Amakuru yacu reka tuyakomeze ku Rwanda n'u Burundi. U Rwanda n'ubundi mu nzira yo kumvikana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yatangaje ko igihugu cye n'u Burundi biri mu nzira yo kureka ubushamirane no kumvikana. Ni nyuma y'igihe kinini gishize hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wabonetse cyane kurushaho ubwo mu mpera z'ukwezi gushize Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yavuze ntagihamya ko u Rwanda rufite gahunda yo gutera igihugu cye. Olivier Nduhungire, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yatangaje ku rubuga rwe rwa X ko ibihugu byombi biri mu nzira yo kumvikana mu bikorwa birimo kuba hagati y'abategetsi b'ibihugu byombi. Nduhungire yavuze ibi mu ngingo yagaragaje avuga ko igisubizo cya politike gishobora kuboneka mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Umubano hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'u Burundi wari umaze imyaka utari mwiza warushijeho kuzamba ubwo u Burundi bwohereje ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatanya n'ingabo za FARDC mu kugwanya inyeshamba za M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinjaga ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe wa FDLR. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinja ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe wa FDLR. Abategetsi bavuga ko uteje inkeke umutekano w'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Ditabara ugwanya ubutegetsi bwa Gitega kandi ko nawo ufatanya n'umutwe wa M23 byagiye bivugwa kenshi na ONU na leta ya Kinshasa ko iyi ifashwa n'u Rwanda. Ibi byose bituma bigaragara nkaho u Rwanda n'u Burundi birimo kugwana mu ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'abategetsi. Umate yo kugarura umubano hagati ya Kigali na Gitega bivuga ko mu mayinga make ashize habaye inama zirenze imwe zahuje abakuru b'ubutasi bwa gisirikare b'ibihugu zombi. Igisirikare cy'u Rwanda n'icyo Burundi ntibyemeje ku mugaragaro ayo makuru. Imyaka 10 iraheze u Burundi n'u Rwanda bufitanye umubano mubi. Kuva ihirikwa ry'ubutegetsi ry'uwari Perezida Peter Nkurunziza ryafuze mu mwaka wa 2015 u Burundi n'u Rwanda byakomeje kugira umubano urimo agatotsi kuko abategetsi b'u Burundi bashinjaga u Rwanda uruhare muri icyo gikorwa ibyo u Rwanda ruhakana. Kuva icyo gihe kugeza ubu imyaka 10 igiye kuba umubano utifashe neza nubwo hagiye habaho imihate itandukanye yo kugerageza kongera kubana neza hagati y'ubutegetsi bwombi. Hagati y'umwaka wa 2015 na 2025 abategetsi b'u Burundi bafunze imipaka yabwo n'u Rwanda batanze impamvu z'umutekano wabwo. Icyo gihe umuturage w'u Burundi uciye ku nzira y'ubutaka akemererwa kuja mu Rwanda ahawe uburenganzira bwanditse na leta. Icyo gihe ingendo z'indege yagwandeye ariko zija i Bujumbura tizahagaritswe. Abantu bashoboye gutega indege bakomeje kugenda hagati y'ibihugu zombi. Izo nkwazo ko gufunga imipaka y'ubutaka ari ugupsinagiza abintege nke kurusha abafite ubushobozi bwo gutega indege. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ngo ibihugu bigize G7 birasaba M23 gukura ingabo mu bice bya Kongo yigaruriye. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi kurusha ibindi bari bateraniye muri Canada bamaganye yivuye inyuma
M23 n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange barasaba inyeshamba n'ingabo z'u Rwanda kuva mu bice byose bigaruriye no gushikira inzira y'ibiganiro bihuzwa n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'iy'Amajepfo. Ibi bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dukubiyemo ingingo 6 z'ingenzi. Abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi babiganiriyeho mu nama yabereye i Charlevoix mu ntara ya Quebec iri mu burasirazuba bwa Canada. Abitabiriye iyi nama bavuze ko iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imvuru zishamikiyeho bikiye kubiri n'amategeko mpuzamahanga n'arengera uburenganzira bwa muntu kandi ivogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo k'igihugu kigenga. Bongeye kandi gusaba umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda gukura ingabo mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaruye. Bashimangiye kandi ko imitwe yose irebwa n'ubushamirane bubera muri ako gace harimo M23 na FDLR bakwiriye kwemerera umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'Amajepfo mu bikorwa z'ubuhuza bugamije kuranga iyi ntambara mu mahoro kandi bakemera abagore n'urubyiruko kugira uruhare mu biganiro. Mu yandi makuru kandi Amerika igiye guha Ukraine ibisasu bivuguruye birasa mu birometero 161 nyuma yuko ibisasu bizwi nka ground launched small diameter bombs GLCDB Amerika yari yarohereje muri Ukraine binaniwe guhangana n'uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'Uburusiya mu kurinda ikirere cyabwo. Igiye kohereza ibindi bivuguruye byo bishobora guhangana n'iryo koranabuhanga. Ivyo bisasu byakozwe n'inganda zirimo Boeing kufatanye na SAEB na AEB ku buryo buvuguruye bishobora kurasa kure mu ntera y'ibirometero 161. Ku buyobozi bwaho ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden nibwo Washington yohereje ibisasu bya mbere zo mu bwoko bwa GLCDB gusa nyuma y'igihe gito ibyo bisasu zatangiye gukoreshwa. Leta yavuze ko hashize amezi make Ukraine ihagaritse kubikoresha kuko bitabashaga guhangana n'uburyo bw'ikoranabuhanga gukoreshwa n'Uburusiya mu kurinda ikirere cyabwo. Kuva icyo gihe Amerika yakoze kwivugurwa y'ibyo bisasu ndetse bemeza ko ubu hageragejwe ibisasu bigera ku 19 kugira ngo hemezwe ko ibyo bisasu bishobora guhangana n'iryo koranabuhanga Uburusiya bukoresha mu kurinda ikirere cyabwo. Ibi nyuma y'uko misile zirasa kureza Arm Technical Missile System ikigihugu cyari cyarohereje muri Ukraine zashize aho izo misile zasaga mu birometero bigera kuri 300. Uburusiya bwihanangije Amerika n'abafatanyabikorwa bayo kenshi bubabuza gukoresha ibisasu birasa kure. Uburusiya bwavuga nko kohereza izo ntwaro muri Ukraine bizafatwa nk'ubushotoranyi nayo ko itazahwema kugaragaza ubushongore n'ubukaka bwayo. Wakoze kubana nawe muri umwanya makuru. Nimba utakora subscribe turagusaba kwikora kugira ngo uzuzubona ibiganiro byacu n'amakuru ku gihe. Reka duhure mu makuru ataha. Minembwe TV, Nkundabibona Dushere.